Guhuza ubutaka no guhinga igihingwa kimwe ni gahunda yatangiye gushyirwamo ingufu mu Rwanda mu mwaka wa 2007 hagamijwe ko abaturage bihaza mu biribwa bakanasagurira amasoko. Kubura imbuto n'inyongeramusaruro kubigura ku biciro bisumba ubushobozi bw'abahinzi rimwe na rimwe bikanakererwa kuboneka, imyumvire ikiri hasi kuri bamwe mu baturage n'imihindagurikire y'ikirere ni zimwe mu mbogamizi zikunze kubangamira iyi gahunda, bigahombya bamwe mu bahinzi ntibashobore kwihaza mu biribwa cyangwa gusagurira amasoko. Cyakora haraho bimwe muri ibi bibazo bigenda bikemuka, umusaruro ukiyongera ahubwo bakawuburira isoko. Urugero ni abahinga mu gishanga cya Bishenyi akarere ka Kamonyi ku buso bwa hegitari 59, igishanga gihuza umurenge wa Runda n'uwa Rugarika. Nko mu ihinga rishize bamwe muri bo bavuga ko kubura isoko byatumye bahomba amafaranga asaga 100 ku kilo cy'ibigori. Isoko rihari batuguriraga yatugurira kuri 32 niyo ngiwe mbasha kuvuga ko ariyo twabonaga, batugura kuri 320 ubone 190. Aba bahinzi bibumbiye muri koperative ubumwe Bishenyi y'abanyamuryango 451. Ubuyobozi bwayo busobanura ko babonaga isoko ry'ibigori binyuze mu mikoranire n'ikigo cy'ubuhinzi RAB cyabafashaga kikanabemerera gutubura imbuto. Gusa nyuma ngo cyabonye ko ibigori mu mirima birwaye kisubiraho nticyongera kubagurira. Koperative igurirwa n'abashoramari bayihenze ku buryo ikiro cy'ibigori cyavuye ku mafaranga 400 kigura 200 mu musaruro babonye mu ihinga rishize. Mu gihe gikomeje kwibazwa umuti w'ikibazo cy'isoko ry'umusaruro w'ibigori muri iki gishanga, basabwe guhinga imboga zirimo inyanya, karoti na poivro nkuko n'ubundi basanzwe basimburanya ibihingwa. Imboga nazo ngo batizeye kubona aho bazazigurisha, kuko barabona nko muri iki gihe cy'izuba ibishanga byose biba byahinze imboga, tugahurira ku isoko n'abandi bo mu bindi bishanga baba bahinze imboga, ukasanga imboga ni nyinshi, noneho tukagurisha ku rugero ruri hasi, ukabona imbogamizi nuko nta mafaranga ahagije tubona mu mboga. Isoko imboga zikadupfira ubusa. Nk'ubu ntureba urimo guhinga inyanya ashobora nko kuzagurisha ubu intebe biragura nka 5 ariko azagurisha nko ku 1000 cyangwa amafaranga 500 ku gatebo. Muri rusange aba bahinzi basanga ikigo RAB cyarabatereranye. Gusa iki kigo gisobanura ko gikorana n'abafatanyabikorwa batandukanye mu gufasha aba bahinzi gutezwa imbere n'ubuhinzi bakora. Abafatanyabikorwa barimo n'umuryango INADES uharanira amajyambere mu bukungu n'imibereho y'abaturage. Uyu muryango umaze hafi amezi 3 ukorana na koperative y'abahinga mu gishanga cya Bishenyi bubamara impungenge ku kibazo cy'isoko. Gahunda rero ihamye irahari nziza, aho duteganya yuko basinya mu ndimi z'amahanga mu Cyongereza bayita farming contract. Nukuvuga no guhingira isoko. Umuntu asinyanye isoko akavuga ati ngewe niyemeje kuzahinga imboga toni izi nize wenda za karoti, namwe muremera kungurira izo toni zose. Ibyo birateganyijwe, ariko nyuma yuko tuzagira koperative iri ku rwego rw'imikorere rwiza, noneho tukaba twareba tubahuze na hoteli zikomeye muri uru Rwanda tuzi, za Serena, za Meridie n'izindi n'abandi baguzi bose bazwi bagura umusaruro. Aho navuga ku bijyanye n'imboga, kuko no ku musaruro w'ibigori nabo barazwi. Nka company bita Ajax ni company izwi muri kino gihugu ishobora kugurira abaturage umusaruro wose uko wabungana. Usibye kubura isoko ry'umusaruro, koperative umwe Bishenyi inafite ikibazo cyo kuba itakigira agronome wayigiraga inama mu birebana n'ubuhinzi, ubakaba yarahagaritse imirimo kubera kubura ubushobozi bwo kumuhemba. Cyakora umuryango INADES uvuga ko watangiye kohereza abagronome bakurikirana ubuhinzi bukorerwa mu gishanga cya Bishenyi, kandi ngo bitarenze ukwezi kiraba cyanabonye umwagronome wihariye ugomba gufasha abahinzi umunsi ku wundi.